Banyarwandakazi muratumiwe ngiye kurongora Gogo Gorerios. Yego amatariki yagiye hanze. Icyo usabwa ni ukumva ikiganiro kugira ngo uze kuza kumva itariki naho ibintu bizabera. Alright, bakunzi bangarambe 250 TV, bakunzi batete video by'umwihariko, bakunzi bangarambe, uyu ni wa musaza nabazaniye witwa Ngarambe Comedy, akaba agiye kurongora wa mukobwa ntabwo hakibaho comedy. Ni Ngarambe sinumva yabo, bamwita Ngarambe sinumva yabo. Ubwo impamvu yongeye ako kamanya ikasi numva yabo nukubera kagiye kurongora uyu mukobwa mustar w'umusuperstar witwa Gogo. Nukuvuga ngo rero duheruka invitation zisohoka uyu munsi twamugariye kuri izi kamera za Ngarambe 250 TV kugira ngo atumare amatsiko, atumare impungenge. Ngira ngo bushize nimba tubyibuka neza kuba byibuka twasoje atubwira ko hazaza Bruce Melody, hazaza n'uwo bita Chris Ize, ndetse ari kumwe n'uwo bita uyu muhanzi witwa Juno Kizigenza, ariko adushyiramo release poroze cyangwa dusigama akantu kavuga ngo azatumenyesha ko na Diamond agomba kuzaba hari cyangwa bimeze gute. Uyu munsi agiye kutumara amatsiko rero atubwire ngo bimeze gute kugira ngo abantu batarambirwa. Mu nyemerere dukoresha iminota mikeya. Yego nshaka nahamagara Gogo Gorerios kuri kamera za Ngarambe TV tugwaye umwanya mu. Reka nshaka namuvugisha nta kibazo. Yego muvugishe, reka dushira amatsiko nanjye reka nshinge akantuze hano. Yego nta kibazo. Mbona ubundi si ukubabeshya, ubukwe burahari. Nagiye mbitangaza abantu bakabifata nk'ibihuha, nkabona hari abantu bari kunyitirira ngo bagiye kurongora, urarongora ufite iki? Nako kanane se. Ariko nkibaza umwana w'imyaka 18 ararinda uvuga ngo agiye kurongora koko. Afite iki? Mu Kinyarwanda kizubundi bavuga ko udashinga atabyina umundi uva mwitako. Ubwo ni ukwikina. Ngaho rero muhamagara muvugishe witujijishe. Oya humura ndamuhamagara. Ntabwo yakwitako. Aho nibereye. Oya tonde muhamagare kugira ngo mumenye ko tonde wadarita no muntu. We Yes sir. Yego ugeze Kanombe? Merci beaucoup. Imodoka naivanye Dubai. Nago nzirirwa nkodesha imodoka mu bushitsi bwanjye. Unywera imodoka? Aiwe inshallah. Imana rwose urakoze cyane. Uzahabe. Urakoze. Imodoka batangiye kuzigwaza ubwo. Mvuga iki suko kora. Ariko Imana yansezeranyije yuko nzakora ubukwe buhambaye. Gogo twakundanye kiri mutoya. Turakundana. Nkoze ikiganiro ngira ngo numira abantu benshi baraza barabyitirira. Baratangira baravuga ngo bagiye kurongora Gogo. Barongora Gogo kubera iki? Gogo nawe rero kamubwira Gogo ahantu hose uri unyumva. Twaravuganye nge na Gogo tuvugana yuko ubukwe ngiye kubushira hanze, ngiye gutumira abantu badukurikira ku mbuga kugira ngo babimenye. Arangiza arambwira ngo nkoze akantu ngasize ku rubuga rwa TikTok, abandi nabo bahita bafatiraho. Ariko ibyo ntabwo byambuza kugira ute gukora ubukwe. Gusa musonje mwishiwe kurikira ikiganiro urahava umenye iki ukuri. Ubwo nibyo ndi bavuga ko nta cyabuze impara gucuranga iki. Tonde yego Kirama uri muri shuti. Nanjye ndi mu kiganiro. Oya ubukwe bufite kuri 28 z'ukwa karindwi. Nta kibazo. Ndakuvugisha niva mu kiganiro. Umbwirire nsabe za gahunda. Yari kumamagara. Kiramani saza bahari. Kiramani uriya. Imishinga dufitanye se ahubwo yaba tuhaba. Nsabe we numvisemo. Sabi kubera ko akora na Kiramani, ahantu Kiramani ari nsabe nabo yahaba. Ariko barabanza ko bagira abantu benshi babakurikirana
kongeraho bari abasitari watubwiye nabo bazaba bahari mu barabahanzi ndi gutereta Diamond ngaze nawe ngaze Ibyo se azaririmbe mu bukwe bwanjye Ibyo nabwo. bigeze he? Ibyo bigeze he ubu document ngiyi kankwereke wenda WhatsApp twagiranye ni mugoroba iyi si WhatsApp ntabwo uri kubibona dore kanze nkumvishe voice nta kibazo nkumvishe voice bavuga igiswahili numuzi igiswahili urabyumva tondoka tu we ndi mu kiganiro mvugisha mu kanya naho ubundi byabaye impamo sha byabaye impamo da ndarongoye namwe mugira mu nywere Diamond niwe uzajya kugukoshereza imyenda cyangwa bimeze gute ariko si wenda ndi kubivuga ukumva birakurenze management ya Diamond navuganye nawe yandangiye isoko rigomba gukora imyenda